Yanko. Nkata no. Ya kwa the Ghanaian Times ye fanshas ye na nei ye see ye baba ye African single market. Na de baba ye ne say so ton bibia wo mama fa na nyina da ene bibi mama nyina da mama ya wodo a e wa bibre mu nyina wo betumi aton abra bibia nsi kwan na o ma besi ho krabia kese pa e wo man mu a Ghana mampanyin na ado dan kwakufu ado ne ne AU commission wo ma de ho nsafo ne ade nyina secretariat no wo ma de ama AU commission fo nei de obokrata the Ghanaian Times wo de once ma ba na akopie mu Tema Central so a Tema Central ho na menua ni noti wo kwanu akogina pipia manyuku abetri so no akopie mu memra hye bebefie ne nei yesi janan bia e wo ho no wo se bonka hudo ni nyina da mo ye de father national de father national akopie ba bia yesi de abode ho ape ama sambra meka se apie montren tie nei da obokrata no de aba was a healthcare in Tema Central. As sewage systems village worsens once e wa ha ene de obokrata no hu amosa betumi aka bi na mampanyin na adran kwakufu ado enafu anum wo akọ efifi mantem no akopie mu atoye mantem de obokrata no wo de once mabakrata feto so dum yensa hu abetumi aka bi sanso na peace council panyimpa wada no most reverend Emmanuel Asante wa krukru ni na wada smatudwa was investigate criminal activities doing voter registration exercise etiene was yenye remu emra ye trotro di ni pa bonfo sem ekoso woja mo ma ekoso ma abo ekoso wo manfo twa wo ho nchemu ma bi prepare tututu ekoso ma bi firi mu nyina da was ye nya hwemu na ni pa bi a wodi ho fo ye ma mrane ni se de se na fata we ye Ghanaian Times. Anopami fa Chronicle de Bonkrata ento so na the Chronicle de Bonkrata no anopai wode ensem bi apiedwa na ensem wode piedwa no ebi ene se kana mampani JJ Rollins eno wasehwe ahoy nom esusu se wo mu awie na wono ne nwuma bi a watintima wode ba no ene eche kurei wose ahweyi a NDC amanyokonum apabini bi wo motu betwitwi basa wose enwuma na wode ba ne friend say the triumph of evil. The triumph of evil. Nature say enwuma watweti ese wono wode ba no say ahoy nom there working with Rollins e ba ye no say ama NDC amanyoko ne binam wono so de ne de ba ne bepa NDC amanyoko no etitiru ene apabre ho bebre ho ntoma wo mu frase se wo mu ebo pobone etia no so be ye obde begu nanim ase no ne de no wode ba ne de wo say ne so nya pa ho ntoma wi a ene ahwa de be se Penina da Rollins ni tweets tweety or say there is nothing ill-timed about Kwamina Ahoy serving Dankwansere soup at this time. He needed to knock down Rollins to preempt the exposure that Rawlings's book, The Triumph of Evil, promises to reveal about some of them. People like him do not expect the MPP to let go of 2020. So they are hoping to utilize the opportunity of a loss to damage Rawlings with some vicious manufactured stuff. Their cunning calculation is that Mahama and his running mate will step aside after 2020 while they consolidate their control over the party and provide their own flag bearer and running mate for 2024. Obia one agenda. Obia one agenda. Sir, Obia one agenda. Wode ye adwuma wa ase. Enti asem no eno ano no. Enti eno ano wabon tofa no no so de ne de eba. Efri se ahoy no wo ma agenda. Dankwansere soup. You know dankwansere? Dankwansere soup. Tell me, what is dankwansere? Do you know dankwansere? CJ, do you know dankwansere? Tell me more. You don't know dankwansere? Dankwansere is a bat. Yes, alpine dankwa. And dankwansere soup is very delicious. The friend mianebo. O de bon kwan ya on. Dem kwan ni nyina ko gina nebo. Eti bo so yiri tuma abeka se kwan nim. To de tu fo no so sa bo so mianebo bete fe. Fe bo se kwan ba kwan no so eni ni ye yellow. Dankwansere kwan yi. Enum de. Dankwansere kwan ne kwan impi. Dai. Light, any light Sophia. Dankwansere. Unya dankwansere di agri na. Kwakwa bida. Dankwansere wa we abeti the best 20 na I am quite. Worry dankwansere ni aban quite. Worry di agri ni bida.
dia totono na wama mekoni akekaduro na kom eno dani eno o chance esa wo we na watiniti no na dia to practice na dia to nchen wawie na afi watu se fi na nitina dessert o de nitina pam o de dessert etubo se o wa ho na ketenkete sa bo nani no na ni twa do sa wo ha na pia ha bo se ready eno mudani asta ayi embrum atwum mo be bia na ma ntombre na mo no obi tombi ho enti aduro nwumre sia na ne obekọ no o ma pake cars no mo ba to no kwakome me de me kro ma twea de ebuo no mo no ye wo ba bia wo mu gu ho nti se wo kone se wo gya etuo no mu gu sa tokro no se bow mo so ene wan hwe abesesa bed de ho na fe wo ma piepia basa nti me kro ma twea de ho so wo kro ma twea ho bibia ho e tourist attraction bibia ho mo ko manum de dan kwansani abenkwan challenge ai weekend bibi dan kwansani abenkwan ye be ho yenko de 37 ne o se itimi so eka trend am trend de obi du mi kwakwa du kumene na na kwa champo ma 37 37 indie ya se 37 no na mu na mibzasi ya de tire na kwa na de tu da bi etu ho no mo a ye be fro so wo mtimi bo ekuo sa na mo bo ho 37 ya se ahaya soja fo no wasna ni akototo bo abom da bi o soja fo no wasam na wo mo na ada wo mo so mo ni kwan so mo salutu ye what is it ekuya ya kwaku ba so trend se soja fo no ho dia won kwa kobra ose hane dia e ma no kobra o de ba dia mary di kwaku ayi triumph with evil ngoma say kanema mpani jeje ron zeba no ho asem na edi akwakogo no oso obi a won agenda na ahoy no mayi o agenda na pie ono so na agenda na eba na agenda na eba ndi amanfo to betwi said o man ma reason pese o mo pake ayi John Mahama ne mameje na no poko admesi nchen e wo 2024 se no ma do mo de eba no ye twen ono so de no de ba na prampram hene na eka say was say I will vote for Nana for his good works prampram hene no on na eka was say Nana do waye adwuma papa nti say wan to ba ma ne pa ye ntwitwa ne kokromoti no kra vote ni mfiri ho na obeto na aba de amano na said ye kwakwadi kan aboso dada e wo Ghanaian Times mu say omampani apa African Trade Secretariat no ho ntoma ade ahye eyunsam no eno so da na NDC amanyoko no Frank Atuni John Dramani Mahama na eka say was say abayo yotiso yi ne nkonkom wo so obebo no so said waye o man sika sempa tete o man economy no aye no se kontebe no ne nkonkom wo so obebo no so frese wo bayi oba baye ne nyina afoforo enti the Chronicle braso sem krata no emu nsem na amabo so mame fa Daily Heritage the Bokrata no Daily Heritage yefa entroso na wamanfo omo School of Hygiene no mo kasai wo mo se akatua bi ho na campaign for e was wo mo de mo wait crowd e alawa nese enwanam kakra bi anka wo se mpanyfo tua mo omabo mpanyfo abo na so da yinti nei waye wo ye kire aso ye eno na hwa ahunidie won so sanitation wo mo kopie mo kwa demonstration sije wo koja bubo wotim ha wo koda afom se mpanyfo ku wo mo de wo mo nsi wo mo prekon pepe was ni pin wajo sika nko pepe so sabeka wo sika ne de nya de obekone akwa kine ne de Obokrata Daily Heritage wo de wons maba montren na wo kopie mo otama yasi efro baby Green Bell Zone CJ unsa ayi yo baby a friend Ramsar site so ni Ramsar site baby a belly belly so ja for basori jane unse sa no ma bi na no mo nem dwem me kai se mi so kwada so bola kesiem no mo tai ba ho pa o mo baby ho ase nsuo ano sa kwai sa afro ya na sa mo an tai besisi woni ade woni se CJ okotema ne potem mo baby a amanfo de anwe egum ase nsuo ne sade be yo mo beton sa ase no sase mu ya kaka empanyufo nka nwasem nei nipa bi wotema what the ones maba and also stop TDC from selling Tema Green Belt lands concerned citizens of Tema to President but TDC Paris allegation and once maba and the Obokrata no ho obenya biem no manpanyin dada John Dramani Mahama ne was what their foot through atrema what the man na do dan kwakufu ado was one akonya kase abemya watena so bida wansra na na pa se won fasi kan wurawura miamia hudu obetimi aboa manwuma atimi aba ma mabu na nya bia ye no anya kotobedie
se bibia ye se ekra ne de pie wo man mu so kodu akra ye ekra ne de pie wo man no se wo mia bi enwuma nheta emaburu nya binye wonya bi mpodwe na mo ema no ma etumi koye na de obokrata akro na was have lost over 300 million Ghana cedis to COVID-19. So mail business operator Nesma work and an yaswari or moje pay free and semi na happy birthday pa e koma konfodu do ma him kro gift FM konfodu gift FM wo ba duma pa happy birthday koma na na beka happy birthday so koma vem lady if you okua and then okay and then nice one if you shabe se duba kumuni August mani na me ba multimedia if you okua wo so me saka kakra urade adom yansu abepia the happy birthday and I'm who phone bi wo ba bi ba to de kire be ka ho calendar ne de na obi no bi akwa du kumina na kwa